Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gelong ki khubor baman takasngi. Hadin Arsnem hagajing hiran jongga jilla hagabam yo shu ban shimbenta hagajing ya procession Eucharist bakun kabajulong mana usnem namar kaklam COVID. Ya gajinget omla ban penduk pendam keranang klan bersyirham nomor gajingtut jongki para benget kebalang Katolik haka procession da Laitumkhrah ya kebelalong men haka katlai turik ubnai naiwing arhajar arpuar hasnat niam Laitumkhrah. Daki langut ki paid ublai kila pendap ya kene ke procession ke Shillong Diocese haka jingelam u Archbishop Victor Lingdo. Laya sunan nang ki Lingdo soblai barok ke jelaniam ba Shillong ki bakentut yu soblai Richard Mandha Majau Vicar General. Haga jingya procession Eucharist wa Archbishop Victor Lingdo ulara ke sakramen bakhutam kaduan berkerku yakipad ublay shilinter kilintiyat procession. Shu kate ka procession Eucharist ka balayalam daga ding naladon lai teligi band ki batem ka Cathedral Band Saviour Junior Red Band bar ka Don Bosco Band. Na lor ka jingne riublay jingipad ublay ka procession Eucharist ka baday snem jingpung kun ya usnem jing songo ka kinhon roy Saint Cecilia Waya kano benta ki jingrai yalam procession. Hagate ka procession Eucharist minta usnem o Archbishop Victor Lingdo ulapan kot ya usnem jing sngongu Archbishop Victor. Hagate ka procession nawan sakhi umendrurang ba ka jilla o konrad ki sangma banyat procession lang bar ki paidbah. Lapan kot daga jing kerku bala kerku do Archbishop Victor Lingdo bar ka jing tem jing pun nakilai teli ki ban jing kaniam kathali. Jika bawa ini, uji suri, dokter kuya ni barona, kuya bara, kalau kita jam nasi, naru kinare, naru kunsamlan, palu kini, naru kelita terusnya, naru keramba bara perangani, dokter kuya ni iway iway, kaburan hoppa. Baru pun, baru mensian bakun. Isyania kami pujisu, niai tulut kami pujisu, juga kuya ni pujisu. Mentakasi apa itu? Tambah dia pujisu semua. Pujisu semua dia banyak baru sedikit. Andai Kristen juga semua melakukan amatasi di keros amatasi. Tolong pak Kristen juga semua yang play, semua yang memimpin, semua yang memimpin para di kapanan yang kelidok dunia pada para. Siapa naruh semua yang kibar dan amatasi. Bagi lawan mengaji jajan, dengan ciri play, dengan ciri memimpin. Nalat bayi lagi, nalat kuda lagi, akhirnya bersenang lagi. Ublai Yesus berdamai untuk kuda yang ibarat. Terus sering lek harinya waktu kipala. Kubak lawan jajai ini mencari lepai jajai. Poisuk pesaing kerjikuman, basam dia kerjian boha, bangun missionary, banyak Yesus hamba kerjakan. Napula kajing terku gadon pi kajing japi kajing senran pi ublai untuk rupa ukon manusia makon toy kai ki bangke ki kum jana baro
tips hem bangan ka pi bor hadu the wine on kapathe ka gospel bor John dry Pragisan niye ay kulay sisenya pigaro hagani kasmi ka baklawan bara away kalay sismi rengkat panustoy jawai ru Rawashi besar ke sini dengan jentri dengan jin ngawret pada roh dan rom Laitumkhrah Ujisu pula yang rengkat baki berbor harga bawai bang pakai Udon bagi hak Karis berkuat. Utrai udon bagi. Udon sisa hak Karis berkuat. Kau baik kecil udon berkerau tam semua boleh bagi. Udon kabin, udon berpakai, udon dijaga berla, udon terpanggil hak Karis berkuat. Nama kata kecil kerau dengan Karis berkuat. Kedai nama kata kecil kerau dengan Karis ukurna joni. Kacil kau tu kes kami semua tenang you belai badan tang happening hendai belai badan nembak ni barangkat bani udan lang hakai Karis berkuat nakapor sempor kerpange kelin pentol di kecil semua cuni yang cisu badan dekat bani wai bor ini nasi lay yama long missionary Pemenang yang kuborongha utrai sikat dari bawah. Kamisyen tengah berjoki utrai kuat mengenai penyawa. Keleng hai asam senang hal bat hati baru terjaga. Perangnya nek kali bangawan kenang kasih bertudan burung utrai ke Karis berkuat yang lewat kebor kecil terkul jauh. Nama kata tulen Berpendapat pada yang kecil mohon juni, ubelai berangkat beri berbuat. Nila pelet jimat berbuat sistem.